morning, sir. Your faxes from Malaysia. Para que te llame tan temprano. Ya estoy en Malasia. I'm in Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Forgive my ignorance. Is that closer to New York City than Bangalore? Is the future, Mary. A whole new world is waiting there. They're starting a production line. I am not moving to Malaysia. You would thrive in Malaysia. Caleb would love it. Those thieving little monkeys near Batu Caves are absolute rascals. Guys, sekali lagi nama Malaysia disebut dalam K-drama Queen of Tears. Fuh, sayang betul lah K-drama ni dengan Malaysia. Negara lain jangan jealous tau. Guys, sekali lagi nama Malaysia disebut dalam anime Jujutsu Kaisen. Fuh, sayang betul JJK ni dengan negara kita. Negara lain jangan jealous tau. Where are you from, Captain? Don't be silly, Michael. You know I grew up in Malaysia. But where exactly? I went there with you once, but I can't remember the name. Pulau Langkawi. Balik lagi di channel Ami Story, tempatnya cerita-cerita unik, fakta menarik, dan hal-hal yang kadang bikin kita mikir, loh kok bisa ya? Gengs, pernah gak sih lagi nonton film luar negeri atau anime, tiba-tiba dengar satu kata yang bikin langsung merinding? Malaysia. Di tengah cerita yang jauh dari Asia Tenggara, tiba-tiba nama itu muncul begitu saja. Rasanya campur aduk, bangga, kaget, sekaligus penasaran. Emangnya kenapa sih nama Malaysia bisa sering banget muncul di film dunia? Kebetulan atau memang ada alasan besar di baliknya? Dua anime yang menyebut pasal Malaysia. Pertama, Jujutsu Kaisen. Mesti korang tahu pasal anime ni kan? Dalam episod 42 ada salah satu scene di mana Kento Nanami yang sebelum dia mengembuskan nafas yang terakhir, Nanami sempat menyebut dia ingin melawat pantai di Kuantan, Malaysia. Kedua, Hyuga ada di salah satu scene di mana mereka berkumpul di rumah Citanda Aero untuk menyelesaikan sebuah misteri. Semasa mereka menyelesaikan misteri itu, Oreki ingin pergi ke tandas dan dia tidak sengaja masuk ke bilik Citanda dan di situ ada penampakan poster dari Malaysia dan gambar harimau baik itu. Dua anime yang sebut pasal Malaysia. Part 2. Pertama, Shokugeki no Soma. Ada di salah satu scene yang di mana mereka mengadakan masakan di setiap tahun dengan tema yang berbeza. Maka tema pada tahun ini adalah kari dan ada di salah satu dari mereka iaitu Sadatsuka Noah yang menghidangkan masakan Malaysia. Cuba teka apa dia masak. Ya betul, Jet Black Curry Laksa. Tapi aku ada satu soalan. Yang dia buat ni laksa negeri mana? Kalau korang tahu, cuba komen. Kedua, Sangatsu no Lion. Ada di salah satu episod yang di mana Kiriyama Rei mendapat sepucuk surat dari ketua kelabnya dan di situ tertulis kiriman ketuanya dari negara Malaysia. Guys, sekali lagi nama Malaysia disebut dalam anime Jujutsu Kaisen. Fuh, sayang betul JJK ni dengan negara kita. Negara lain jangan jealous tau. So dalam episod kali ini kita dapat lihat satu scene yang mana Meme dan juga adik dia berada dalam hotel. Hotel tu dekat mana guys? Dekat Kuala Lumpur, Malaysia. Nak terang-terang kat sini Kuala Lumpur, Malaysia. Harapnya semua faham lah. So apa yang Meme dengan adik dia buat kat dalam hotel, kita tak perlu nak bincangkan dekat sini sebab aku pun tak tahu. Tapi hotel yang ditunjukkan dalam scene ini, pastinya hotel yang mewah dan bukannya hotel Oyo. Tapi aku dengar-dengar yang memang hotel ni berdasarkan reference sebenar. Nama dia mungkin Mandarin Oriental Hotel kot. Betulkan aku kalau aku salah. Dan kita siap nampak lagi bangunan KLCC walaupun dia tukar sikit, nampak macam gemuk sikit KLCC dia. Nampaklah macam pemandangan KL kat situ. Siap Meme ni bila dia call, tak siapa dia call, orang tu tanya, "Kat mana kau sekarang?" "Watashi KL." So kita sebagai rakyat Malaysia patut menghargailah anime Jujutsu Kaisen kerana menaikkan nama Malaysia sekali lagi. By the way guys, kalau korang suka t-shirt anime yang sangat cantik macam ni, tunjuk yang ni Nanami punya, korang kena check dekat Anime Cartel. Sumpah lawa gila, banyak gila design
Jujutsu Kaisen ada, One Piece ada, pergilah check it out. So guys, ada satu FYP video ni. Dia tulis kenapa anime suka sangat kat Malaysia. Dan dia note kat situ, maaf tak tahu anime apa ni. Okey, apa yang TikToker ni cakap lah. Okey, sini datang daripada anime Jojo Bizarre Adventure. So jom kita menjawab persoalan kenapa Jepun suka sangat mention Malaysia. Okey guys, aku ni tak pandai lah bab sejarah ni. Tapi kalau pasal Jepun, pasal menjadi seorang wibu tu, aku tahulah. Okey kan, kalau apa pasal dekat Malaysia ni senang orang luar nak buat, orang panggil apa tu, buat saham, buat pelbagai benda lah untuk menaikkan nama negara dia. Sebab orang Malaysia ni dia memang kalau support betul lah sesebuah negara tu. Dengan makna yang lain, Melayu ni baik sangat. So berbalik kepada persoalan, okay, jawapannya senang lah. Sebab Jepun dengan Malaysia ni dah menjalinkan hubungan ni dah bertahun-tahun. Tak percaya, cuba apa ingat balik kereta zaman-zaman dulu dia ambil daripada negara mana? Gengs, ternyata ini bukan kebetulan. Malaysia itu punya posisi yang sangat strategis di dunia. Letaknya ada di jalur penting antara timur dan barat yang sejak dulu jadi pusat perdagangan dan pergerakan global. Jadi wajar kalau banyak cerita internasional menjadikan Malaysia sebagai bagian dari alur mereka. Bahkan di dunia anime, nama Malaysia sering banget muncul loh. Contohnya di Jujutsu Kaisen. Ada karakter yang sebelum meninggal justru kepikiran pengen liburan ke pantai di Kuantan, Malaysia. Sederhana tapi dalam banget maknanya. Belum lagi anime lain seperti Cowboy Bebop yang menampilkan Kuala Lumpur atau bahkan yang menyebut Johor Bahru dalam kuis, sampai yang menampilkan bahasa Melayu secara langsung. Artinya apa, gengs? Dunia luar itu ngelihat Malaysia bukan cuma sebagai tempat, tapi sebagai bagian dari cerita global. Selain itu, Malaysia juga dikenal karena keberagamannya. Dalam satu negara, ada banyak budaya, bahasa, makanan, dan gaya hidup. Dari nasi goreng sampai mie goreng, dari budaya Melayu sampai pengaruh internasional, semuanya jadi daya tarik yang kuat buat dunia luar. Makanya, dalam film dan cerita global, Malaysia sering dipakai bukan cuma sebagai latar, tapi juga sebagai simbol negara modern yang terhubung dengan dunia. Negara yang hidup, berwarna, dan punya identitas kuat. Kadang tanpa kita sadari, nama itu sudah sering disebut di panggung dunia. Good morning, sir. Your fax is from Malaysia. ¿Por qué te llame tan temprano? Ya estoy en Malasia. Setelah ngekorin suami gue yang hobi banget pindah-pindah negara buat kerja, akhirnya gue terdampar di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur. 如果唔係有人搞鬼報串俾馬來西亞警方拉咗我老婆，我就唔使爭你呢條數。啊？你老婆俾馬來西亞拉咗啊？ I'm in Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Forgive my ignorance. Is that closer to New York City than Bangalore? Please hold. Let me check on that. I'm going to tell him we're talking to a cheaper manufacturer in Malaysia. 검사실을 가득 메운 푸른 압수수색 박스를 보며 코타키나발루의 해변을 떠올립니다. 마laysia. 금액은요? 9천억대 가까이 됩니다. 당장 라부안으로 사람 보내요. Malaysia is the future, Mary. A whole new world is waiting there. They're starting a production line. I am not moving to Malaysia. You would thrive in Malaysia. Caleb would love it. Those thieving little monkeys near Batu Caves are absolute rascals. Where are you from, Captain? Don't be silly, Michael. You know I grew up in Malaysia. But where exactly? I went there with you once, but I can't remember the name. Pulau Langkawi. Right. Those beautiful beaches. Indeed. 말레이시아에서도 예예예. 우리 저 손 셰프님 이제 행사를 했는데 티켓이 1분 만에 솔드아웃. 有去过马来西亚、我们那个吃过那边的华文街。对，槟城人都会。 ولدي تايلاند 많은 이들의 모두들 우리를 만나봤다를 미խ. 예, 푸켓, 세부, 코타키나발루 어디든 니들 원하는 대로 고르기만 해. 진짜요? 그럼 매출만 올리면 어디든 가는 거지. Looks almost like a Malaysian rail babbler. I'm not sure it is, but that would be fitting. สายของผมรายงานมาว่าไอ้ตาไฟเนี่ยจะใช้อุโมงค์เก่าในป่าเป็นเส้นทางหลบหนีไปมาเลย 우리 쫓으라고 움막을 이쁘게 지어놨는데 움막에서 보이는 바다가 코타키나발루? 참. 返事は俺がマレーシア行く日まででいいから。はい。 말레이시아에 있어요. 말레이시아? 어떻게 만났대? 해외 대회요? I didn't come all the way here to Malaysia to put my life on hold
when so many things were happening, not to come home a winner. There's an island in Malaysia shaped like a human skull, forbidden and eerie. Legend says the island's native people vanished overnight. A few brave young people seeking adventure decided to camp there for the night. They had no idea they were walking straight into a death trap. In the deep jungle, they found an abandoned village, filled with strange scarecrows in bizarre poses. A thick rope blocked the entrance. It was meant to be the final warning, but they ignored it and cut through the rope, forcing their way in. Only Kelly the girl sensed the danger, but no one listened to her. In the middle of the night, a couple sneaked out to have a private moment. The guy accidentally kicked a stone engraved with a curse. He had no idea that this simple action broke the witch's seal. Before he could react, a dark force yanked him into the jungle. The next morning, while the others searched for their missing friend, a human-like figure quietly crawled up the tree behind Kelly. The deadly threat was just inches away. Meanwhile, one of the group went to the creek to get some water. The water suddenly reflected a rotting, monstrous face. The witch had always been right there with them. To escape, they had to wade through the river, but they had no idea the witch was hiding beneath the murky water, waiting for her next kill. Guys, sekali lagi nama Malaysia disebut dalam K-drama Queen of Tears. Fuh, sayang betul lah K-drama ni dengan Malaysia. Negara lain jangan jealous tau. Kalau korang tak tahu, Queen of Tears ni adalah K-drama yang paling popular untuk tahun ni, dan episod 9 hari tu dia dah mention dah pun Malaysia. Tapi episod semalam, episod 11, aku tak tahu berapa kali dia mention Malaysia. Macam tak dikira. Tak percaya? Cuba tengok video ni. Kau tengoklah ni, dia mention Labuan. Main character pun mention Labuan, Malaysia. Okay, dengar cerita Secret Fund ni dekat Malaysia sekarang. Labuan lagi, ni scene lain Ni Malaysia, satu keluarga mention Malaysia. Lepas tu nama Malaysia keluar, Jamal Ibrahim. Jamal Ibrahim ni siapa? Jamal Pak Tongkol aku kenal lah, tapi Jamal Ibrahim tu nama Malaysia lah. Dan aku rasa in the future episode pun akan ada mention Malaysia juga, sebab Secret Fund ni tak jumpa-jumpa lagi. By the way guys, kalau korang berminat dengan t-shirt One Piece yang aku pakai ni, korang boleh pergi dekat TikTok Zafri Halim. Serius, lawa gila. Depan dia macam ni, and then belakang dia macam ni, design Shang muka handsome gila. And by the way, sekarang ni tengah ada promo tau. Korang beli baju ni, korang boleh dapat baju percuma yang lain. Okay, promo tu habis malam ni. Cepat pergi dekat TikTok Zafri Halim sekarang. Hello, Malaysia! Somebody told us that shooting rubber bands is a Malaysian specialty. And you gotta get rid of those pesky house lizards somehow, don't you? We're going to see how we'd stack up shooting rubber bands Malaysian style. Oh yes! How do you do that, like, cool looking thing? Put the rubber band, hold it with your little finger, then you wrap it around your thumb. Ouch! Wait. Ah, damn it, I hit myself. Come on. Sorry. Oh gosh! I don't know if I'll make it in Malaysia. Okay. The lizards probably love it at my house. Oh, that feels cool. There we go. I wish that there was like a devil fruit where you could do this. 5, 4, 3, 2, 1. Do you think Usopp would be proud, or do you think he'd prefer to stick to his slingshot? I'm proud of my friends, you know. Thank you so much. Proud of you guys too. Don't forget to check out One Piece Season 2, now playing only on Netflix. Gengs, dari cerita ini kita bisa belajar satu hal penting. Kadang sesuatu yang kita anggap biasa ternyata punya nilai besar di mata dunia. Jadi jangan gampang meremehkan negara sendiri atau negara tetangga, karena bisa jadi dunia justru melihat sesuatu yang tidak kita sadari. Saran dari Ami Story, mulai sekarang coba lebih peka dan bangga dengan hal-hal kecil seperti ini. Kalau dengar nama negara kita atau kawasan kita disebut di film dunia, jangan cuma lewat begitu saja, tapi rasakan dan hargai. Dan satu lagi gengs, tetap terbuka sama budaya lain, tapi jangan lupa jati diri sendiri, karena justru keunikan itulah yang bikin kita dilirik dunia. Akhir kata, ingat ya, dunia itu luas, tapi setiap negara punya ceritanya sendiri. Dan siapa tahu cerita itu termasuk kita. Sampai ketemu di cerita berikutnya di Ami Story.